Sanibona bafethu, kune-video engifisa siyenze after le ye-animation iba advanced kancane-ke yona. Asenzi la a-simple ekade silokhu siwenza yabo. Asikangeni kula akhulumayo sesiyafika kuwona like sesiseduze duze. But kune-exercise engifisa siyenze before le. Uzoya kwi-internet browser yakho ufike ubhale uthi Google Flow kanje njengoba kubhaliwe la. And then bese kuthi-ke kwi-link yokuqala ebhalwe u-Google Labs uklikhe kuyona. Mase ivulekile kanje la uzothi create with Google Flow. Lena i-AI ungasebenzisa noma yiphi i-AI. And then kumele ube ne-Gmail account-ke and then bese uklikha kwi-email yakho to log in. So lana-ke ngizo-generate iy'thombe nginqena ukuyi-search-a ngala kwi-inthanethi cause ngizoyiveza kwi-video, so angazi indaba yama-copyright ingahambe ngibekephi for into ekanjalo. So ngizoyi-generate-a la, uklikha nje u-new project. The reason why ngi-choose u-Flow instead of u-ChatGPT is cause u-ChatGPT uhambe usheshe ukulimithe in terms of iy'thombe ongayi-generate. So mase create-ekile i-project entsha uzoza la ezansi kunano-banana wenze sure ukuthi uklikha u-image. Ungaklikha ngala ukuthi kube u-3 noma kube u-2, ngizokwenza kube u-3 ukuthi generate iy'thombe eziwu-3. And then bese kuthi lana-ke kwi-prompt ungabhala ngesiZulu noma ubhale ngesiNgisi. Uzobhala something efana nokuthi cela ugenerate izithombe ezinama-dynamic poses emidlalo eyahlukahlukene njengomdanso, i-martial arts, superhero fight kanye neminye eminingi esithombeni esisodwa. Yenza kube abantu abahlukahlukene bekuma-poses ahlukahlukene. And then usuzoklikha la to-generate iy'thombe zakho bese uyalinda-ke kancane. Okay, so isiqedile ukugenerate nakuwena izo-generate iy'thombe ezahlukile. Then kumina ngizongena la kakhulukazi yabo lo muntu odansayo like i-pose akuyona, i-shape akuyona ukuthi yinhle kanjani, including le it's so interesting yabo. Nansi futhi enye ahlukahlukene nje and u-check-e nalezi ezinye iy'thombe nale eyomuntu olwayo. Ubheka nje kahle kahle ama-poses akanjalo nala uyadansa, but makuthi awukabi happy ngama-results owatholile mhlampe mancane, uzoza la phezulu kulezi zinto eziwu-3 bese uklikha le engathi arrow ephendukayo ebheke emumva, izokubuyisela i-prompt yakho la uphinde uklikhe futhi. I think lana ayafana nala ngezansi. Makuthi awukenemi kahle ngey'thombe egeneratekile ungabuye uzela ezansi kwi-prompt ubhale i-prompt yakho ngendlela ehlukile. So manje sengithe generate isithombe esinama-dynamic poses amaningi ngabantu abahlukahlukene, abantu bakuma-different sports nakwimidanso eyahlukahlukene. And then sothi enter futhi okokugcina. Okay, so nasi esinye isithombe sengisitholile. Ngiyayithanda le pose le. So si-aimela for ama-pose akanje. Emdanso sesinawo maningi but I like this one. Mhlampe ngibuke nale i-right kanye nale futhi. Nanka amanye just nje ama-poses like angekho simple ngaleyo ndlela. Si-check-e lena I think asimple kakhulu asephindaphindekile, but if khona owatholayo uza la ekhoneni uklikhe khona bese uthi download. Unga-choose 1K noma 2K but asi-choose 1K. If u-choose 1K then sekuzovula kwikhompyutha yakho and then buse save leso sithombe. Mawuthi khona oyithandayo futhi nala uklikhe uthi download 1K phinde usave. Bese ngiqedile lapho sengiyi-downloadile iy'thombe zami and then sengizoya kwifayili le enama-models ethu sesoklikha lo u-sky then double click kuyena umvule. So inhloso yale exercise ukuthi uma sesi-animate, let's say sifuna uku-animate umuntu ogxumayo maybe njenge-superhero ogxuma uyeqa nje uyaphenduka emoyeni uyaspina yonke leyo nto leyo. So isivumela ukuthi sikwazi ukupractice-a ukwenza ama-poses akanjalo yabo singawafundi ngoba nakhu sesi-animate cause nalokho kune-challenge yakho ukuthi uya-animate kumele lokhu move ama-keyframe. So ngingathi i-exercise erelaxile okwaziyo ukuthi okay ujwayele i-character yakho ama-controls akho ukuthi le control yenza lokhu, le control yenza lokhu yabo. Ude waphendula to make ama-poses akanje. So I think i-exercise e-grand. I would prefer ukuthi wenze iy'thombe noma eziwu-10 and kuyasiza-ke futhi uma uwumuntu onoku-sketch-a phansi yabo izinto, wenza ama-drawing izinto ey'kanjalo. So if u-animate ubone ukuthi i-pose yakho ayisebenzi kahle, kuba lula ukuthi uyishintshe uyenze ngale ndlela ofisa ngayo yabo cause
mesi-animator even if sine-reference asilandeli i-reference as it is yabo. Noku-research-ke nje amalukhunga ama-poses ahlukahlukene kukunika ama-idea yokuthi ube nama-poses angcono kwi-animation yakho. So that's why we are doing le exercise le. So if you can make ama-poses ahlukahlukene mhlampe abe u-10 kanje, I think lokho kuzokunika a better understanding ye-rig yakho nama-controls akho before silandele ngale tutorial elandelayo. Masivulekile ke ilukhunga yakho kanje, uzoklikha i-camera, upress u-X ukuyi-delete. This time sonyusa kancane la and then lana asiyidingi ilento le i-graph editor. Soza la ezansi siklikhela sithi join up. Okay, and then sekuzojoyineka ke lapha. Uzoza la ku-edit uze ku-preferences la ku-get extension kumele ube connected kwi-internet ke. Uzoza la ku-search extension and then ubhale uthi quick lighting environment. Kuzovela le option le njengalana nje, like if we-search ezoqhamuka kanje and then uzozi-install bese ya-installeka ke kwilukhunga kwikhompyutha yakho. Mase installekile uzoya kuleli side elingala, uklikhe la kuleli engathi line-triangle elibhalwe uSyn, and then la ezansi ke mase u-installile ilukhunga yakho add-on yakho uzobona u-quick lighting environment and then uzothi add environment. Uma ubuka lana ku-add-ke iplane ecishe ifana nalezi vama ukuyifaka except le iyaphezulu, and ku-add-ke ama-light awangenanga one by one njengoba hleli siyifakela thina. Suke sikwenzela lokho i-practice course. I-setup kanje ngeke isebenze every time uma uku-blender yabo, but iyona quickest way le yokuthi u-add ama-light kanye neplane yakho. And then lama-light la mawuza la eduze character noma size ngala uyabona ukuthi ane-folder yawo noma i-collection yawo ebhalwe u-QLE, Quick Lighting Environment. If uza la ezansi khona u-light target, so mawuklikha kuwona kuvela lento le ekanje. Mawuyimuva lento uyisa phambili noma emumva ama-light abheka la ebheke ngakhona. That's why ibizwa nge-target yama-light, lights target. So kumele uyigcine iqondene ne-character yakho. Mase uyiphoze kahle nje i-character yakho, muva lento le uku-adjust ama-lights ukuthi ebheke kwi-character yakho. So ku-easy kanjalo. But okwamanje since sifuna ukufaka isithombe la esoba i-reference bese siyaphoza, ngeke sikudinge lokhu. So qale sithi Shift S, sithi cursor to world origin, si-add i-camera yethu out ama-folder la noma ama-collection. So klikha la ebhala u-camera, sithi Shift A, si-add i-camera. Le camera le ehlezi sifike siyi-delete la asikho kahle kahle isidingo sokuthi siyi-delete. Sekwaba i-habit nje ebheda yona kumina. So press u-N. Okay, la ezansi u-auto key uzomcisha kwamanje, just ukhumbule ukumvula on, select le keyframe, X uyi-delete, uze la kwi-character, uye ku-pause mode, upress u-A ukuselecta wonke ama-controls, uze la kwi-timeline, press u-A, X, udelete lama keyframes, uyoqala kwi-frame yokuqala lapha, mhlampe sipresse u-I khona, ukuthi ama-keyframe wethu oqala ebe la, size kubuyele ku-objects mode, then camera yethu-ke u-Y sofaka u-0, u-X sifake u-90, and then u-Z sifake u-0, bese-ke siyayihlehlisa kancane, sizama ukuyibeka ibe ngaphezulu kwale plane le. Ngala sizothi view, cameras, active camera, then upositione lo just ukuthi mhlampe bekude kancane kwamanje kanje, cause sothi siphoza ngalana sibuke ukuthi kwikhamera uvele ngendlela yini, cause iphoze ebalulekile as much as simphoza ngala, but indlela avela ngayo la kwikhamera ebalulekile kakhulu. Just umphoze kanjeya. Okay, so i-quick lighting environment uzoklikha leliso la just ukuyi-hide, kanye nekhamera uzoklikha leliso la just ukuyi-hide. Ungakhohlwa ukupressa u-Control Shift S to save as, usave the project kwenye indawo, sizoyibiza ngokuthi poses, sithi save as. Okay, so now sekumele silethe isithombe sethu esosifaka la okuyona reference yethu ukuthi sifake lama-poses. Ngizofaka u-N ukuhayida lento le, sengizofaka isithombe manje.
Ziningi iy'ndlela zokufaka isithombe ku-Blender. If uya ku-view, uya ku-front view kanje, isithombe sami ngizosibeka kwi-folder lesi esikuyona ngisidonse ngisifake la ku-Blender. Siyafakeka kanje but i-downside yala ukuthi once ngingasuka kule view ngabuya la siyanyamalala yabo. So ngizopress u-X ngithi delete, ngize ngala ku-G RP Sky ngi-minimize le nto le kuze kuzoba clean ngala, and then ngizo-selecta la i-folder ebhalwe u-cam, ngihide u-camera la but le folder le iyona ngizo-add-a kuyona ilokhu ungayami i-reference yami. So ngizozama nje ukuma ngiqonde straight kanje la kaso, uya la kwi-computer u-check i-reference oyifunayo ukuqala ukuthi iyona yiphi ofuna ukuqala ngayo. Lesi ngifuna ukuqala ngalesi sithombe lesi, and then ngizosidonsa ngizosibeka la kanje. Kodwa-ke kumele ngenze sure ukuthi si-rotate kahle kuma-side onke, and then bese ngizosibekela ngemuva kancane kanje. So into engizoyenza ngizo-scale down nje ukuthi whichever i-character engikhethayo ukuyenza icishe ilingane nale character yami le. Ngiyibeke kanje, mhlampe ngize la ezansi la okuqondene nesithombe kahle. Uma kuwukuthi ufuna ukusinciphisa singagqami kakhulu uyakwazi uku-control-a lokho la kanje, and then-ke sesizoqala-ke siphoze i-character yethu. Make sure u-auto keyframe uyawubuyisa, click la udelete le marker le X uyi-delete, and then uye ku-pose mode, si-hide lama controls kuqala esingawadingi la a-yellow, hide. Bese kuthi side nala esingavamile ukuwasebenzisa esijwayele ukuwa-hide-a vele, cause ngeke asebenze mhlampe sowabona ngelinye ilanga ukuthi asebenza kanjani. Wonke la ayahamba, ngipress uthinga la, ngizo-selecta le nto, ngiselekte u-box ukuze ngizokwazi ukuvele ngiselekte kanje. Hide la nala ngaphezulu laphaya. Le ngizoyi-hide-a but I think izongenzela i-advantage kuqala if ngi-rotate i-character yami, cause i-rotate-a i-character yonke, ngibhekise i-character yami ngala ebheke ngakhona kwi-reference of which ileli side leli kanje. Bese ngiyayi-hide-a-ke, and then sengiyaqala-ke sengiphoza-ke i-character yami ukuthi ifane nale. Before ngiqale lokho asenze ama-settings ambalwa fast. If uklikha la phezulu kungenzeka i-computer yakho ibe slow, ingenzeka kungabi slow, so ngizoklikha la kwamanje, ngize kule folder le u-quick lighting environment, ngumselekthe ukuthi ngibuyise le plane le kanje. Bese ngiza la ku-render, it's either ngiselekta u-Eevee uma i-computer i-slow, u-viewport ngiwubeke ku-16, u-samples ngiwubeke ku-64 noma ku-100, ukwena ukuthi fast kangakanani, or else mina ngizoselekta u-cycles GPU. U-viewport denoise usho ukuthi mengiklikha la i-light yami isibuyile vele kunama-dots amaningi abizwa nge-noise. So if ngiza ku-denoise ukususa leyo noise-ke isithombe sakho ngathi siyaphorisheka, so usho lokho. U-viewport wami ku-100 awunankinga, u-render uku-300 ngizobeka ku-200, bese ngithi denoise nakhona, and then bese ngithi use GPU. So ngenzela ukuthi ngingabuyi ngizolungisana nalama settings la, but manje ngizobuya la ngithi control save, and then bese ngiphoza-ke i-character yami ukuthi ibe kanje. So nawe uzophoza eyakho iphozi, but okwamanje ngoba ngisaphoza ngizokhuluma kancane nje ukuthi okay, nansi into engiyibukayo, nansi into engiyibukayo uma ngiphoza nani izinto ey'kanjalo, and then-ke nawe uzo-follow along-ke. Amanye ama-parts ngizowa fast forward-a just in case slow kakhulu. So ngizoqala ngalolu nyawo, ngilungiselelo le cause unyawo oluphushe yonke into yaphezulu, and into ebaluleke kakhulu ileya S-curve le elaphaya ukuthi ngi-achieve kwikhamera yami iphuze kanjeya. Uma ngibuka unyawo la lubhekele kakhudlwana instead of ngakwikhamera, so ngizoliphendula ngilithi including iqolo la just kanje, ngiliphendule ngilibuyise phezulu, or ngibuye la
ku-QLE ngiklikhe leliso leli just ukuhayida lokho. Then laba ngizoshintsha la ngithi individual origin ukuselektha labo bobabili just ukubathi kuze ngizobapheqa bese kanje. Iqolo lami kumele ngathi li-rotate-ela ngaphambili kaso and then-ke bese liyaqala la esweni selithi kanje. Mhlampe ngize na on the side kanje just ukuthi ngingaligobiseli endaweni eyodwa kuphela ukuze lizoba accurate. Ngibuke ibhalansi nje ukuthi libhalanse ngakho yini. Nesandla indlela engisimisa ngayo ukuthi sime kanjeya. Uneminwe-ke yena asinayo iminwe, kuya ngami ukuthi ngizosibhekisa phansi noma solandela sithi kanje, but I think esi-right sibheke phansi kaso. So la into okumele uyigade kakhulu ilama-controls amadolo, nawo wenze sure ukuthi unyawo lakho libheke endaweni e-right. Mengiza ngala liseceleni kakhulu, so nakhona ngizolibuyisa ngithi ngibuke la kwikhamera ukuthi liqondane kahle nalaphaya. Lona nginyusa ihlombe kancane la. Kodwa lapha asehleli straight isandla ngathi siyakheva sithi kanje. Just nje ukuyifundisa uku-observe-a like ama-details abalulekile. Siyabona kancane isandla sithi laphaya. So ngizothi ukusibuyisa siye kanjeya. Ngithi usiphendula and then usananesithupha. Ngehlisa isithupha kanjeya. Make sure ukuthi senze sense ngala. Then bese siyagoba sithi. Ngizosigobisa even more because ngifuna ukusifanisa nepose yami laphaya. Kanjeya. Kodwa uyabona mase ngiza la eduze kwesandla angisayibona ipose ngale, so lokhu kumele ngithi back and forth. Ngizoza la ezansi, right click, horizontal split. Ngishintshelana ngenze u-image editor. Bese ngizodonsa the very same image ngizoyifaka lana using i-middle mouse button. Ngilokhunge kahle-ke ya ukuze ngizobona ilokhunga yami, isandla sami ukuthi siyikho yini. So as ubona ngibuye ngimcheck-e nakwamanye amasayidi ukuthi ubhalanse ngakhoni, noma-ke esengingabhalansanga exactly but nje just ukuze ngizo-achieve-a leya pose leya. So uyabona nonyawo la lucishe liqondane nesandla. Ngizama ukuthi kube kanjalo libheke phezulu ngale. Mawubuka ngala sibona le part kakhulu yonyawo, so nami kumele ngili-rotate kancane but ingaphakamisi kakhulu idolo kanje. Mengehlisa lo ngithola leya curve kancane. La uthe ngidinga lelo khunga la ingathithi kakhulu just ukuyiphusha even more ipose yami yemumva. Okay, something like this, ne? Sengizopressa u-A, ngifake u-I ukufaka ama-keyframes la kwisithombe sokuqala because sengiqedile i-blocking yami. Sengaphuma-ke ngize ku-object mode, ikhamera la ngiyibuyise and then bese ngiyipositiona kahle-ke ngithi ukumsondeza eduze-ke yabo. Anginankinga ukuthi la ku-number 1 ibe ne-keyframe nayo just nje kanjeya. And then-ke bese kuthi i-QLE ngiyibuyise nayo ikhanye and then sengizoklikha la just ukubona ukuthi kanjani.
ibuye ibhampeke lento leya ngiyazi indaba. So ngizoyi-reposition-a kanje. Sengizothi render image just ukutesta nje ukuthi imingakho yini. Ukumuva kwamkhamera kuyibhedisile-ke lapha, so ngizothi Control Z, render image. Yeah, ku-right kanje. Maybe one thing engayi-improve lana ukuthi i-light yami le ephezulu kunawo wonke ngingathi ukuyinyusa i-power kancane, just nje ukuyinika more power ukuthi imodeli yami ikhanye kahle kaso. And then sithi render futhi image. Mase siqedile isithombe sakho ukurender, usuzothi image, uthi save, and then busiyasave kwikhompyutha yakho. Ngizosave ngokuthi pause 01, sithi save, and then-ke iy'thombe ey'landelayo lana ngizo fast forwarda yonke into, but into engizoyenza since ikhamera ila ngizopressa u-I ukufaka i-keyframe, ngize kulo ebengithi ucontrol ukuthi ama-lights abheke ngaphi, ngifake u-I nakuyena, mekhona enye i-keyframe ngiyi-delete, and then bese kuba ama-controls ami A, ngipresse u-I, mhlampe ngingathi Alt H, ngiselecte nalo wokujikisa ngithi I, sekuzomele ngibahide-ke futhi lapha. Ngoba sekanjena-ke sengizoya kwi-frame yesibili, sengibuyela ku-object mode. Kwi-frame yesibili kwikhamera nakhona ngipressa u-I, kule control ngipressa u-I, kumathambo alomuntu lo ngipressa yonke into ngithi I. Maybe lona cause manje sekubuya wonke lama-controls ade ngiwahayidile, sekungiqalisa umsebenzi wami phansi kabusha wokwahayida. Mhlampe lona singamhide mesihayida kulaba, ubahide nje just okugcina, but lo ophansi ungamhide cause uyena ozojikisa ngaye. Uma ebhekele i-character ujikisa lo, ubheka le, then busiyaphoza-ke. But into yenzayo upress u-A ukuselecta yonke into, uze ku-pose, clear transform, uthi all, then uzobuyela kule position le, ubuyele ku-object mode. Don't forget to save, Control S, and then-ke ucheck esinye isithombe, ubuye naso sifake, and then uphoze kanjalo. Iyona into esengizoyenza nami, but sengizoba fast, ngizoyi-fast forwarda i-video ubone ngenze i-process, and then nawe-ke uhambe uyokwenza ezakhe iy'thombe. Ekugcineni ngizokutshengisa ezami iy'thombe eziwu-10, and hopefully ezakho nawe uzoyiposta online ku-Facebook or wherever into kanjalo. Ungakhohlwa-ke uma uphosta lezo y'thombe lezo, ukuza la kule folder ku-license ukhophe lento le, ufake i-caption kwi-post yakho, bese kulandela lokhu-ke ukuthi attribution to Blender Cloud, because ubanika i-credits nabo for i-character yabo. And then-ke ubusiyashare-ke ungithege Talent D Animation. Ngingajabula ukubona just one person oseke walandela lama tutorial and wa-create something. Sure, let's see-ke sengifast forward. Uma ubuka la mengiselect isithombe sami before ngiqale, la ka-right mengiklikha leya icon leya, ngiyakwazi ukuselecta isithombe esihlukile bese ngisivula, and then sekuzongena leso sithombe esihlukile ku-Blender. Each and every time-ke mase ngishintsha isithombe, iyona ndlela engenza ngayo leya. Lokhu ngiklikha isithombe, ngiklikha lapha ezansi, kushintshe-ke isithombe instead oba ngilokhu ngisidelete, ngibuye ngisi-add, ngi-adjust, of which ku-waste isikhathi. So iyona ndlela ebengenza ngayo leya, and then ngi-adjust i-opacity yami-ke, and then bese ngiqhubeka kanjalo-ke.